na me ka wo ya kire John Dramani Mahama na were Lodina ene ndisi fo no nipa yai twa wo ho ahia se ya asofo wonim se enhihye no se ya na Akufuado ene Bawumia ene MPP for ye o ni nyina so ye press conference ne kan na wo hwa na e kire se adwua na no sine bi edibi timi mfa saa asofo no bo nsamba no twetwatwa ho ahia no some of ma yi wo mu nyina firi awo ye do ba mpanimfo na kofo na mko ni fie ne twugo we osofo a we Awurade sofo be na be kokofo Awurade sofo be na be kokofo Awurade sofo be na oba akoko chia kofo Abusia empenifo se edidija wo hoi eni emuna enenam ansa na ye babeto abai amenya emampeni John Dramani Mahama Sagana mampeni eni enim dwumadie sonko asofo wo Ghana ha edi yie pa edeta mampeni yechi eni enkomhya hodo ene empire hodo awumudi ekufom na abusia ba se ekoto abani wi eni emampeni John Dramani Mahama edi mu enkunim no sene ye empenifo se bia chichira aboa no ehwa na eja no nti wo hu se woni asofo ene hye adwuma na sentese nyame aboa na mankunimdi abade a ewo se asufuko ya ho ena wokono ne munyina koka bom na omoye na asesom edima onyame abusia abra na asesom no ekoso ewo NDC afa na yehu se mampeni John Dramani Mahama ene asofo ekukudam ewo mamu ho mokase empuna ena epunu no wo munyina ekokohia mu yehu sofopani te se Nicholas Duncan Williams Agena Sare sofopani Wusu Bempa we mu nyina eye asofo mpenifo a ekokopie mu ewo Thanksgiving no ase na eno ena Bishop Saint Sark ababonten ede ensembi ababetu dwa ne kwasam se ne buafu yie pa ya wo kire ye mampeni John Dramani Mahama says woni mowu a won hwe na se woni mieto NPP a ene wo hwe na na dodankwa Akufuado sene oye ya oyi ne so edi free Ghana akonya no so saa ena obeyama ono nso obeyi ne di free Ghana akonya so Saint Sark kire se yen kama ne to ye mampeni John Dramani Mahama se wo pese oye na asesom a ne wakwa akoye no onkoye ne okoye no eye occultic meeting ena okoye ye one occultic pastors ene hyiaye ena omoye ne omoye na abusuya ensem a Saint Sark edebeto monten so no eni susu ene ensem a okafa asofo no ho de ensese me de ma no be ka me nka ensem emfa ahye Saint Sark anoma ye nyina yenko hwe video na asa ne be kono me kai wo so be me subscribe button no so ede ama me eye too much age eye akai na fa be one ka ho sa no upload bia ba onsa ebetimi aka afei Dr. Abednego contact so ego screen ase fa na ene ntwetwe nkomo sunsum ha bia wona mu bia papa ebetimi abo abusia ba yenkotie se na Saint Sark ebubo odi na wo kire asofo a wo moye occultic pastors wa ha eye mampeni John Dramani Mahama ede no ho abo na me ka wo ya kire John Dramani Mahama na were Lodina ene ndisi fo no senka mulusu ya senka mulusu ya na nke Awurade be madon na saa nipa na wo se ya asofo a wo se wakobo a wo ma na wo twa wo hia ene nke Awurade twa kire wo the other side senka walusu a ka do hu saa nkofo ne nsama nkom ye dai kom be ka Ghana ha ka do hu ade a kom be ye Ghana ha eye John Mahama TME pa woni NDC fo nyina mu TME pa ewo ha aha nipa yai twa wo ho ahia se ya asofo wonim se enhihye no se ya na Akufuado ene Bawumia ene MPP for ye o ni nyina so ye press conference ne kan wo saka kakra me ya to aba no ene ye to aba no ye besi nne nhihye ne nyina mabuso John Mahama one NDC for my day wan bu nhihye no so na masan kra ya de kra agufu miso my day masan ya de kra agufu adomni a omobro msama Awurade mo Jesus Christ so de me ni nko nyina akobo sinsa kasi na na mo wiase de o my Ghana ahye me nsa no pesa me mo obi o Ghana te ase se wo ye nipa o Ghana ha wo ye papa beta wachi
we are born abam de betwa wo ya de na enye medikan atufo if say the man no na ekufu ado na mamuore ne go for tan ni o ha o meto Ghana so no Ghana yenko yachi sabi mu na mpesa me ma obia ti ase sabre a John Dramani Mahama o ya president to this 40 ase say the Lord Jesus Christ can do whatever he want to do in his country without any man's help. You never know Jesus Christ. No person wey o man o no. Obeye na bri your person bi obeye na o hia nipa. Nipa se e be ba beboa no. And so he can do without anybody who thinks he is. And do whatever he want to do in this nation. Enti me you know Jesus Christ so no. Obetimi aye aja obi a ogidi se ono no se ono de na to nchen na ono yewura no Jesus Christ no akire se ono betumi aye no person oye. Hallelujah. Yenkom na edi kan nhihye kro na me kan yakufo adom buso no enua na John Dramani Mahama woni ndisi former buso se wa se da so a enya mo na mu gina kokoyi baabi a mo pese mo koya aseda som sasem we nya na me kan ni 2015 2016 aseda som ayo mo mpanyin som ye ne dam ha ye no run with Jesus Christ ono ankasa ne konkron bi asase so open house ministry step dam ha ne ye no ye nya aseda som no baabi a no so for no so sorry wo a wo man no nkrofo no enya mo na mo tena asese mo koyi nkrofo abaye aseda som no sa aseda som eye me ena nipa esefata se won be kan ho no me frɛ won be kan ho ne aye di pese John Dramani Mahama oni ndisi for mo ti ase se aseda som a ho se ye emra awurade adom mo do abaye president no ye nye. What yes, yes, sir. It's never been done. No. I would have hoped some. Oh, but yes, that's some. Should we go for much of more here? One you can't do send a year at this offer. One do send a year at this offer. Michelle, don't come Williams, job. Who don't come Williams on pie? Be when you cry. If you were no and trout when you do any. Najo. Okotuni bonsamba ya pama kotu for free Ghana system no one don't come William so nya bonsamba onye okotuni na era na Jesus Christ ajo man no de on pa na betu so a na man ya on pa elu o mo tena ho nyina dodo se na o me okotufo ten ne tam for mu so ahye o ma cook o su be mpa no nyina wo be nipa a wo for o mo se wo mo no ye bibia ma Jesus o mo kan me se ne en to aba no de ne yekonoma mpanifo be ka kiro yekonoma ye yi prebu okwam bisani me kan no me be to su nti sabre na hia sam ha no ho wo mo ho na mo sese ya wie ni de ani bri sempa asem wo su be mpa ka fa me sentimi na biem e fa dwoma ma ho no da ben no san ba ka kire wiase nyina se awurade kro no ani nyame kro no o man hu sa de nyame kro no aka sa fe de wo hu sa kire na se ni na dwoma ma wae o ka kire ho crook o ka kire ho media wo so fu na kan na ya wo num toilet wo ho ne ade nyina wo meye president wo Ghana da won ka da awurade ka kire ne se ya na nkofo ka ne ko you need Bible man ko Holy Bible ne ko ye ko refer na say awurade wo ye ni bibia o ka se we mi ma ne nya we mi fa ma no a so de be ma no a o kire me ohun se we mi kan se me nya den me fa ma no me nya ma no na say ni a wa ye nti no me awurade ma ye den nti afi ma ye den sa na awurade kasa Assemblies of God for asofo a John Mahama agwagwo for ma bo or the say
a omo twa omo hia no sa assembly of God from penny for we no every do omo si so no enye wo omo no omo gi twi hwan no omo ko no nya kofo John Kofi die wo kofo wudini num nipa mo ja ma na ni nyina ekọ nipa omo kan wa Ghana ya break ese ba ko ne kofo nya mo no ko e nya mo no ko e asofo mo okotizim nyina na ono ho ne ko na kofo mo ba nche da no baba be wa mo bufu aba ka kire wa mo bufu aba kokoto ona na oyere ona ye oyakwa ona ye oyakwa tikra na ye na nka urade aso nko kokra nko pai e de sen don kan williams na so fa se fa sem fun no firi ho debe na woni na me ka o ya kire John Dramani Mahama na oyere Lodina ene ndisi fo no senka mulusu ya senka mulusu ya na nka urade ba madom na saa nipa na wo se ya asofo a wo se wakọbụ a wo ma na wo twa wo hia ene nka urade twa kire wo the other side senka walusu a ka do hu saa nkofo ne nsama nkom ye dai ko mbe ka Ghana ha ka do hu ade a ko mbe ye o Ghana ha boni o mususu fa Ghana boni o mususu fa NBC ho no mu don't know boni o mususu fa me ho sabi na me magina ama eye wo no you don't know na na me nka ho say me next press conference me kire mu nyina me kire mu nyina I'm a liberty these people tina mo brem mo be brepa mo be brepa papa ntimi de mpese me kan no nti shan me kan nyina mo mote mo ne mi nyina mabuso abedu ne na wo hwa na e kire se adua na anusini bi edibi timi mfa saa sofo no bo nsamba no twetwatwa ho hia no some sofo of yi wo mu nyina firi awo ho ya do ba empanimfo na kofo na mo ko mi fie ne twugo wo yo sofo a wo ye urade sofo be na be kofo urade sofo be na be kofo urade sofo be na oba akoko chia kofo no aka se kofo ayi bibi the next press conference no ne ma kofo ayi organ ha mesa koso a chirichiri don sabe gumti showdown na me kan ye na showdown part 1 ni e da man disif me say me chepi ndc fo ne Ghana fo nsem nti showdown part 1 ni tini America a kire sabri menam do see so Jesus ni President John Mahama when ndc fo ne say you must do the needful. Entabusia and someone and Amade Ababa someone a mesro, so bejaw comments I will video I say a demon nafi, when we are subscribe button so a year too much age. A yaka saw the bell ne ebeka home, Sano upload the biaba on side bit me aka. All the social media handles so called a year too much age. A yaka say honso, over like in our share, ama win you so any biashe, macrow.